شروجا سوریه ریکن رکفتنات نیوبرا هستید گل حکومت شامد گل برای نزار موسا اندام دسته سیاسی پارتای کتیا کردستان سوریه کدیش ویا نایپا که راستا خود گل مدابد عبد بحسبین برای نزار گل سپاس کوهید گل مدانا داخوانی همی دما بحثا لیکت گهشتنه یک پارچه یا آخا سوریه تکرن الدجی پارچه بونینه لیوکه کردار پراستیجی حوصات تدیتن یانجی حتی نو کب کردار تشتک جبوی چاره سرکرنا پرسا سوریه نکات یادیتن. بله اسلاف و ریز. باوریم داوا خفتنی کوتی نکرین درباره يعني ده آداري وهردو آليشي يعني تكهزية سرتكن وكو نرينك نرينك دبلوماسيتي قوتن آلية هردو آلية دجي ليه هالجوريا دا تفاصيل دا باوريام دا باش دوري هفن او دور بونجي تي السر آستنا تي جبر قلق بويرن في داوي سرانسري سوري تشيبون او جيبونا جهه مطرسية بطايبة الآلية قصدي دباوريا مدى او يعني او هف بيمانيا كوهاتي كرن تني وكو كبرين هاجماني زمان دخلنا السركي دبو او جي دختنا ستور دبون دوري هالجوريا بون فام بيجن تشتا دفي آلي دام كارن بيجن يعني دهالجوريا دا قلق دوري هفن ونب حسانية ونب بسهلاية كاربن او وقت كوداني حتى تاليا صالي هردو آلي بابندن بويها فيمانية دفردا يعني قالك تشتي ديجي جهة آني نظمانك ويك بين زمان دباوريام دا آلي كي دج آلي قصد تندا وكو أمبيجن دانوستاندين آلي ريفابرياوي دج آلي قصد وكو هيزك عسكري كو بري خدا الشامي بيكلانا هناكي أمبيجن جانب إداري وجانب عسكري تندا دانوستاندين بشامي راكر أبجد باوريان بدا وك الزعيف بونك وك خالك الزعيف بونك جدوزا كرديرا السرانسري السوري تشيكر باوريان بدا جرك السر دسي آستا بانا و آستا سركجي أو بانا كو آستا سياسي بانا بري آستا عسكري وإداري بانا أو آستا سياسي جوكو كوام تفجيزانا يعني بكونفرانس نيساني هبو وكي ديجي يعني انجامي ووفدكي كردية هاف باش هبو او امبيجن اختصاصي واري سياسي بو كسر ما في ملت كرد سوريا دا جرك ويد سبيكرنا دانوستانا بحكومتها شاميرة كربانا وأف وفد عسكري وإداري بوبانا وكو وفدنا التكنيكي وفدنا مكمل جوا دانوستاني سياسيرا لما خابن إيرو أم بين نبوي رنجي شو سري او جي جبرچه او جي پرسکه گلکی گرنگا جبر دباوريام دا او پیمانیا ده آداره بووکا استانگی که بووکا کلمه که پیشیا و استراتیجیا کو استین منظمان و ریل بر و استراتیجی گرد وكا جريدانا كي دنابرا برز عبدي وبرز الشارع دا تشيبو دويدا ام بيجن ريل برجلك تشتي حكيمانا وقافنا درست هاتنا قرتن كو كاركي باش دوي اصلي دا هاتوانا كر يعني انا بحث كرنا ما في كورتيان جينا باشدارية كسياسي يعني توان ريكفتنين دهي آدار داكواتينا كرن وكي تجي ماجا بيكري وحتى هساد بخوجي ماجا بيكري وما في كردا نهاتيا بحث كرن هشتا او قناغل بيشيوانا يعني بس يا جرينج دي ساشي فقريانا بوي ركفتنين وكا چه بيتي فيا بيتا كرن ما في كردا وبآلية سياسي و بجداري كرنا كردات ناوا سوريا پاشا رجدا بيتا بحث كرن يعني خطرجعك وقريانك چا بيتا كرنش آلية هساده ونوكا دباوريام داگرك او جي يعني دوارك استراتيجي دا اللي فكرك كاربي
ئەم بێژن دەینێ سەرماسێ و ئالیە کوردی دا دوی واریدا ئەم وەفدێ سیاسیە هەفبەش ئەوی بدێ پێش وێ بهتر هەنج ئالیە وێدە وەکو قەسەد وێ بێفشارە و زەغتەك ji ئالیە حکوومەتە شامێدا و هێن وێ مافێ مڵەتی کوردجی یعنی ئەv شاشیتیا کوون هەمە بەحسێ کرد وێ هاتوانە چارەسەرکردن وێ دەستپێکێدا مافێ مڵەتی کورد هاتبانە سەر ماسا گفتوگوێ و باوەریامدا و بەرجەوەندیا مڵەتی مەتێدا بوو پشتی وێ ئەو وەفتێ عسکەری و ئیداری هنگی بلا ئەو وەفتێ تەخەسوسیبانە و ئەو ئەم بێژن محوەرەکی لەبەر ئالیوی وەفتێ سیاسی بلا برێڤە چیوانە هەنگی بەرجەوەندیا مڵەتی کورد باوەریامدا دوێ دەبوو یادی هەفپەیمانیا گرنگ یەک و هاتیکردن یا بنابێت دهێ ئادارێ یەک و هەردوو ئالی خۆپێ ناز دکن و بێ پابندن و ئەم بێژن گەرانتۆرە وێژی هێزنا هەرێمی و هێزنە ناودەوڵەتینە دووردا هاتیە ئەم کارن بێژن پشتیوارە و شێتالی هاتیە وەکو ڕەنگەکی هاتیە سەکناندن دەبەر دەژی هەولن هەبوون ڕۆشتن ji dervî Sûriye çêbûn baweriyam de bendorna hêzên herîmî hebûn ku hiştin ew plana rûniştina vê hevpeymaniya dihê adarê ku karibin wa rûniştina wa guftûgoya berdewam bikin lê wekû ku hatî plankirin li Parîsê ew hêzên dewerdorê karîbûn fişarekê bikin ser herêma ser hikûmeta Sûrî û karîbûn jêra bêjin ev divê werê paşxistin û ew guftûgo divê tenê di şama paytexta bêjber em weke bêjin ev doza hinê ev قضیه هنێ نەوەی تەدویلکردن دەبەر دەژی di baweriya min de niha kar ser têkirin ku ev hevdîtin berdewam bin ji aliyê em bêjin wefdê ku nûneratiya qesê dike û wefdê hikûmeta Şamê karin tênekirin ku berdewamiya vî karî hebe û ev hevdîtin birengekî berdewam bibin lê di baweriyam de hêjî hê neket negihaye wê asta ku karibin garibin nêzîkbûnek çê bibe karek ser têkirin bi taybet em bêjin ser kesên ku garantiya ve danûstandina dikin di baweriyam de gereke nû wê di demeke nêzîk de wê werê plankirin lê ew jî xwesteka em bêjin ku herdû alî jî hinekî li ser rewşa xwe bisekirin û hinekî rewşa Sûrî ya ku em bêjin roda wê nû têde çê dibin ew jî bandoreke gelekî giring ser rewşa va danûstandin û va guftûgoya heye yanî tenê em karin bê ziman bi taybet ew herdû komkujiyê em ê bi vî navî lê bikin komkujiyê ku seranserê berava Sûrî çêbûyî û em bêjin li başûrê Sûrî çêbûyî ew ê bandoreke gelekî çêkir li ser ne tenê hevpeymanî ket navbera qesed û hikûmeta Şamê de tenê li ser mezacê kesatiyên Sûrî bi temametî çêkir û hinekî em bêjin ew baweriya navdewletî û Sûriya bi xwe jî bi vê hikûmetê zîf kir û hinekî rewşa prosesa siyasî Sûrî de paşê xist. باش هل سر وی مجاری یعنی او هر دو کمکوژیتا جی ماجه پکرین براوی سویدای جی حتی چرا دوا کریه کرد و درزی و علویان جی پکاته گشتی سوریه نزیکی هف ببن و وینه که باشتر سر حکومت و گویز و احمد شرعی ور بگرن که هشتا جی مطرسی هنل سر پاشا روژا پکاته انت نوا سوریه دا و حتی چرا ده او به حزبون و باوری آلیه نف دولتی برانبری و حکومت کرد و آلیه دن شین بخو هزه که جی ور بگرن یعنی دیار بد کو پراستیجی هشتازیه اف کساتیه توسایان جی حکومت تکاوسا سوریه که آواب کت سر بنامای که دموکراسی و کفی داد پروریه بله کاک جوان تجی ئاماژە پێکرد گرنگترین تشتت سەرانسەری پرۆسێسا سیاسی سووریدا یعنی ئیرۆ ئەو پرۆسێسا و برێڤەت چێ بە برێڤەبەریە بەرێز ئەحمەد شەرە یعنی برەنگێکی دخوازێ سووری ئاوا بکێ دەولەتە سووری ئاوا بکێ منتالیتێتە گروپەکێ نە منتالیتێتە دەولەتەکێ یعنی ئەو گفتوگوین سعاتە چێبوون و بناوێ گفتوگوین نیشتیمانی بڕاستی تشتێکی نەجهێ خۆ دەبوو یعنی گفتوگۆ نەبوی ڕەنگی چێت بن و دەولەتجی نەبوی ڕەنگی تێنە ئاواکردن پێکهاتین سەرەکە هەر دەولەتەکە دەهانە پێکاتی عربە
كردن جبلي وانا تشي يعني ام بيجن آليين ديني وتشي آليين غير ديني يعني او بيك هاتين دستوري ده هيك جرك او بري هر تشتي كاريبانا گفتگو که چه بکن و عقدك كوملاتي عقدك اجتماعي كاري بالنيزيكبونه كي چه بكن وسروي گفتگوين ام بيجن خوجهي چه بكن وكاربن بگينا اصلا كي تيك هشتنا كي سرانسري سوري ده چه بكن ده كاربن اف دولة آغا ببي افج آلي كي يعني تشتاتي كرن يعني دوزن السركت سرانسري سوري دانا دوزا كردي هيا اف يكمين دوزا كو گرك گرنگي پي وردان و ام بيجن اف كرياري كو درباري ملت كردت سوري دا كو سرانسري آواکرنا دولت سوري دا كو اف دو زهني هاتيا پاشي هستن گرك بري هر تشتي وكو باوري وري آواکرن گرك لفي دو زهني خودي هاتمانا درخستن و اف جيد باوري ام دا جباريز احمد الشر وريفا بريا ويد هاتا خستن كو دكاري بو قلك تشتا قلك او زلال بکی وش هفدو درخی وکا باوری که آواب که لما خابن سیاستا کو ایرو چه دبی نل دربار ملت کرتنیجی دربار پیکاتی دیجی چل آلیه باشور به باشور سوری به چل آلیه بر آوه به چه آلیه دیجی به سیاستا که باوری آمده نگلکی حکیمانه یا و باوری آمده وی نکاره به دوی دمه دا دولتا که بناوی دولتا سوری آواب که یعنی وکا من آنی زمان دولت نبوی رنگی آواب به دورنگ برنگ کی زانتر تی آوا کرن بنگه هاوید و دیموکراسیت به بنگه هاوید و هلبجارتن بین بنگه هاوید و گفتگو نابرا پیکات یاده به نب آلیه ناوندیه هشکا ام بیجن تعیین و برنگا کوکو گروبک وره ولاتا کی آوا بکی اف دوارکی ده دوارکی دی یعنی امکان به نظمان مثلا آوا کرنا دولت و پروسس آویشی يعني بشتي أبشا شيتيد باوريام دا آلية حكمراني دا كوهات نكرن اللي فاقرك تي خستنجري وبريا الشرع كوكاربي برنگا كي دي تيكيلية بكي بسوريا را وملف دوزة هندروية سوري گرنگي بدي دا نتنه گرنگي بدي ملف دوزة ام بيجن سياسات دربا كوكاربي خلقي وهيزين اب دولتي بخوا قانع بكي وكوري ببري يعني يا گرنگتر او كوكاربي سوريا خو بدي قانع کرن پیک هاتی سوریا بخو بده قانع کرن و کاربه گفتگو که راستقینا لسر ماسه پیک بینه و ام بیجن ملت سوری ام بیجن پیک هاتی سوری لتفرونن کاربن بهفره و عقده اجتماعي آوا بکن و دولت کن و بناوی سوری وری آوا کرن. قال لك سپاس بر رئیس نیزار موسا اندام دسته سیاسی پارتی که کردستان سوریه ویان نه هند گل مدابون قال لك سپاس بوا.